wunyina achi Emma mwakwa bade Ahenkan 93.3 FM so braso so memu nsamo yansake na na peyesi hu adwase de koso edeba somo sana panosi Ahenkan Kasiebo Ghana de shimamba nsami ni nyina de frapueye mantam no emo achem abuabo babia yetie ayakua frakuma studios akua frakuma batampani studio na yetia ya baba twenesre ene abasa ede amawo Ebusia ene ayewukua da ma ebusum nda tosu edu ewa fimpinu ene aduonu miensam de ensam no wobatia bi ni so onimonyafo kwadwo pronkroma ede adesrade bi ato minority for no enim na eko bi nso awom de wom dwumadie pa fa Kristo som ho wom de atudwa se lesbian any gay no wom ani bedi akira kosi semra no ye beji atum sanso ena Ghana Water Company Limited fonso de kokobobi aba abonten ye betra bosompo akobi man so na awalia teteno nana ye hye obi kete ne de na maware ne na wo ho na obi akwakoye bi ma ne ba aso ne nsa de na kogina court ebusuana anapai Mayamfa seda Ahenkan FM esanse ye de dwumadie wanwaso bi ba Mother's Day brese fatam wo midimu nchemu beba Rich drop natural mineral water eyensu obogu mnimu a ekoyo na kogu yem kron koto yem nso apanse kombedo basabasa de dabi onum nso otini hwa etesenso no edankasa enunti rich drop natural mineral water koso ate kase ebedin wadanse ene nyoma bia eye ede akyerewo de achi wo Facebook live ni YouTube search Ahenkan 93.3 FM which are wadwen ebe kenkan edi amaw information centers buru aduonum kwaduosia anope o magepene efa kase no live asene bangalo adwene bakufo team information center aka dead bones aka goalkeeper puto aka chief driver cinema so across the district wabiem seku ha oko emiamia odo bebiri ache krom zevo etreso babi a okumani aboabo aka abonhwa womuna efa kase live midin edekwaku enin kusi buadumene afia ampofowa afegana de shimamba samnia de mo vema na pay edwetem atesemusen Ahenkan FM edem suafo wono enehwe amane bonsam so ye mrashebedwani a wogiram de madehia won mo ofo ase ayire bia batro mpeso so onimonyamfo kwadwo pronkroma de atudwa ya woka kire minority fonse wasra wo mo a nyoma bia ba bededa mrashebedwa fie wo so wo hwe na wo mo gitum onimonyamfo kwadwo pronkroma cheche dinsem no kire se ye ka se mrashebedwa fie nyoma bi aba beda o ya nyoma ne nya nyoma bia se won bejejeje atuo bi atomo na atimi aboama aban no atimi ade afurusani na wakaso adi nsawoso aye adwuma na Ghana sika semagina brane wotwa ne nsam so biemu anu wochem sem pre abana ye na dwi so betuatua ne ho aka ya ne ho aka ne doso papa ene ho ha kakraka chen eyama etretre enunti na ewasa ban no so mo hwe no mo boa no na watumi ehwe na watuatua ne ho aka nyina da nunti no aka se enche bia na afirase mpo se wo mode be wahodro be ba betoto mrashebedwa fie ya mrashebedwafo atintim so a ebeboa ema abana hwe na sa domestic revenue mobilization no etimi awie mu de na ye ho aka nyina da ya hwe atuatua no wose sa bill no eno no botaye ye da so ne se 4 billion revenue eye bill bi ada ho no mo behwe na wo matimi agegye na aboa magana kabi maminkabi amamuo na yese ya na ekoyie na ekoyie nso economy no atete apansam se kontebe no so enya na ntuo bi agina so wotwa ne nsam so biemu anu wo kyerem se eto ebrese yemu oden sa no aya na minority edom kuma wo mo mrashebedwa fie so wono mu nsam ni wo mo nyoma bi keka ho bi ena wie mu die enti ekoba se wo edi afa ya ho nyi aba na te adwaso enti ye bebo amfi taduku a yes ya ina na yes bomu ya pra ya ina na be pro esanse se eba na economy sikasam a ye ni NDC ni ye ni MPP
enu ntu on dia wose wosre pa se edom kuma womoni edom kese enkamba chirim na eye sika bi beba beda parliament house mrashe bedwafie ya yesi yanyintum eye to eye de ben womunyintum wosare ebe ya Ghana sika samso bejina pampe te se ebura ya hye ne botoma. What are the tweaks that can be made to the current draft of the bill as is, so that we can find a good middle ground and still close this about 4 billion gap that we need to do on the revenue side? So I'm not even too fixated about arguing with Guta or AGI or somebody. We must find a certain decent middle ground that allows us to close this gap for our collective good. To our colleagues in the minority, I think it's clear as we go along that we need to work together to achieve a certain objective for the country. And so sometimes, yes, we all get tipped up, whips are put in place that let's do this, let's do that. But I think we have to look at the country's interest at this point in time. The world is ready to help us. China, Paris Club, external creditors, we have reason to believe are all with us in a good place now. And they are all looking at us to see whether we as a country will get our act together and help ourselves. So my call, my appeal is to us in government, those in the minority, those in the economic groups, that we all need to find a certain common middle ground and ensure that at the end of the day, these revenue bills pass and we're able to close this 4 billion gap or so, and then be able to cross this threshold for our collective good. Nipa wuti ninkai aya swafu wono ena shama ne bonsam so information minister sanso aya mrashe bedwani a woginam de madehia wonom ewo ofuanse ayirebi abato mpeso so onimonyamfo kwadwo pon kroma na enu akire ena minority whip aya onimonyamfo governs Kwame Agboja edi tu dwaya no wakire se hwe yenya de ben yadi yafa ho se China fo aja tumu so mbe bua ya ne atua ye ho aka amafo froso fo agikoli so mbe hwe abua ya ne atua ye ho aka yadi atwa afechi wo yadi entiso dogo bi no abe na yadi ehia wie ansa na yadi yafata obasuku fees da ho wonsunsunsu pesika kwa kwatontoma apam wo hwade ya hi na hia enya basuku fees na hia etu betimi ahwe nyamya ni mu atam sika no akwa akoto atade apam wa bra wo ba sebesebi ni school atade to atete anasa obasuku fees wontuaye oya sana chese wo no oya maame bone ya papa bone enti minority fo de wo mo no wo mo so mo mpese atemu obone bia beba mo so enu nti wo mo ka kire aban ne kwadwo ponkroma sem wa kan ya gina so people aka say a minority fo gina ba bi o mo gina say ya ka say uko eye manta mahudro mu one district ahudro mu a sika wose ekọ na ekọhye common fund futuo mu na ebua ma district ahudro mu mpuntuo kwaso wura no sense sika nyina da enkoye finance minister eye kanoforiata etete ne to so a afie ya sha ase acho ya ka say 6 billion Ghana cedis wose nka ye de kọhye district common assembly fund mu wono enkoye na omo ya ka omagumu no enko maya ye jafo froko enti wase dabi minority fo no de wo mu ani chiri ade a enye ade a ye ya enfamra kwanso enu nti wo mu de wo asem wo mu ka kira ba nyina ne se won hwe na common fund sika botia so odi hyemu na district ahudro mu no empuntuo kwaso won hwe no fa sika ne enkoma assembly kan assembly eni wo mu tuatuatu assembly ahudro ano enya sa pa dia bill bia baba mrashe badwafie fa eto ho yentua sika ya kwaje bosia pa dia oh twa fecho. It is quite clear that since 2018, Common Fund is unable to receive an amount of over 6.2 billion Ghana cedi, which is money due in accordance with Article 2522 of the Constitution. And my colleagues on the committee will tell you that it is not an option for government whether to pay the money or not. The money has been collected in terms of tax. It is an illegality for our Honorable Minister of Finance, Ken Oforiatta, not to pay those monies to the assemblies. Today, what it means is that there are many assemblies that staff go to work and do nothing. Basically go and sit around the table, do nothing and close. As a result, the assemblies are unable to provide the services that are required of them. And this is not good for our country. We are calling upon Honorable Finance Minister Ken Oforiatta to sit up. It's not as if the money is missing. You collected the money through taxation. So you have absolutely no right to breach Article 2522 of the Constitution. Nipa wuti ninkai ukopiemu awa mrashe bedwafia waya minority whip
why say class prefect ya wada minority for dom kuma no ano ewo mrahye bedwafie onimonyafo Gavins Kwame Agboja boni guma udo bebre na ewiase nso ayewoyi bra ye boni bra ye bre nyina eye ba bi edi eti beto kakra bedi enese ebenyo so ayemam akọ no so ayemam so ye gidi Bible ka kire yen Quran ka kire yen na namusu gunsa wo mo kan bonyankopon din ye gidi se obi won mo na bo soro bo asase onne tonso bo awia ene de keka una ahome mpo ayehumi ono anemaye anu ni otwedi amponyankopon na so betumi akọ ne nchen ya ye gidi enu no Ghana for ana Christopher Muslim for obi bia gidi enu no say so betumi akọ nyankopon nchen a acha wa ye de tene na sefata na ogudi udi boni a enu de ongo ne nchen boni no so guma udo bebre empnatwe uwiade udiatem onomonsa egumu bebre na sa boni bi sin boni bi dadie bi twa dadie bi mu na boni ba ko a ayi ni ti owiase fa na omafo ehu anom yema jomo pram ya sisi ebobo Bible fro no na ehu papa nso si okwa man bi so a o wo mu ni say etra eno no aye lesbian gay bisexual transgender plus aye 20 LGBTQ plus na sa krofo we wo mo bone ne die emu odu eno ntinam se bone bi sin bone bi na edidim ama bia ma ka se ebia kopiem Ghana nso ebi wom na Ghana yenya hu ni sa no ne ase da bi ye ntena wo manfofo da ne yakwa ye ntena ne e wo se pemra bi de tato pa na boni we die ano odin dodo ena tan so ye ntumi so Ghana senti so oba ne ba na be ma ne be manda na oba ne ba ware be ma ne be ma ware na be ma kwa sorry o se ekoya asofo ye ba besra mo me ba nya me nkwa na mba me ne me hu kani no abo be madin ya obedi akon so no mu hu no no so age so hey me kru na bai time papa enti se gay and lesbian kwaso Ghana na se gintra ne ba bia ebe ha adwen pa ebe mo man mu aye time papa eno na won sema kwakọ piem na shep jefie se san dia yenya mranfantai lesbian any gay to say ye chiw so ye lesbian ni gay ye betwa so ye begina samna no so na obi age atum ntine ne yenso ye gina so atwa so na enu na akwakọ piem na shep jefie akase beji atum enu so akwakọ ya asem we nam so ama Christian Council wo mo abonten e kire say sama mra akwakọ du Ghana mra shep jefie ye anti LGBTQ+ bill no wo mo de mani bedi akira kosi semra na ye beji atum twatwafo panyinima Christian Council Reverend Cyril Fayosi kase na ocheche nsem na oche womani die kire pa na womu ka sisu dua se edoma kuma so eyoma hia de ne eyoma bisa de nso se womu de omani be die kire kosi se emra shep jefie beje anti LGBTQ+ bill no ade atum wa abra okasa ewo Evangelical Presbyterian Church womu dwumadia na ekoso ye Shalom Congregation na woma dimfinshama akomako aduonu ena Reverend Fayosi Cyril edin semweni na tuja kire Coalition for Proper Human Sexual Right Family Values a penyino tia no eyemranim ni fo amoamen openyini eni penfo odrobi amozlami fo wom ekristosum fo wom eni wom egunsani na wom bi wom ni na ka bom eni disam na we yachipa se wom beji atum na aboa abo gay eni lesbian ho ban na tususa e wo man konkon Ghana mu wa abro penyini ka so ochechem no se wom de mani di ache no anya so de mani di ache akeke na ebiri bi beso a Christian Council no wom na beji twi ene trada abawura Ghana mra shep gifie akọ e de omano akọ tum bi na lesbian ene gay mra no yaje atum omamu. So we are behind the bill. And in fact, when it was going through the hearing phase in Parliament, a select committee, we presented a paper on the matter. So it's not a question of coming to the media and say, hey, we are against. It's not that. But we actually are speaking to the issues. Now the issue is in Parliament, and they have gone through several stages. Now I think the stage that they have got into is to come back to the plenary, the main floor, and then to be given a hearing. I think a second reading or something, and then a third reading or something. When we get to that point, we are going to still be present. That is the Christian or the religious bodies, not the Christian Council alone. All the religious bodies who make sure that we are present in Parliament when they take the decision, when they do the second reading and debate the issues on the floor of Parliament. We want to be there because the people in Parliament represent us. So they should not speak their mind. They should. Onipa amutini ni ayatwatwa for penyinima Christian Council Reverend Cyril Fayosi enono.
Ebusia ma yenko yanim ewa Kasiebo no emunansa ne abeto aso no ma yenti we te na afi yento ansam no so fa ma Ahenkan FM Mother's Day nyame adom akwasi ada enu nti kwasi ada ebe ya maame no mo matempenten kwa bre wasa asetena mu ni abrabo emu ye celebrate wo mu na kwan ahodro ye fa so a celebrate wo mu ni Ahenkan FM yese yade ye anwamo party bi hihya so na anwamo party no anwamo no nyase bia ye no anwamo no wabedi nyato party da bi o ba benwa na nunu tie ye pe ye obia na se ye pe se obia be pick form we no be pick form na se wo be register mpo keke ye nyi utakunyo sempoa tu ye oba wo ye oba ba anaba be ma na wutie yen ya de hia so baba be register wudin fitina kwasi ado ti kwasi ada na dwumade ni ba so ti sisi ya wotimi nkan de hia so baba no abetwere wudin se dan duru honom a wonso wodon hu be hyemu biti no de ye ne so baba no anwamo na we no do maame na eba Sunday no duru a wodo maame na eba na wabe no anwamo maame to no wo hwe na tactical tactics a usu a wode kire wu nyina no wayagu da sani musasere vanso wayagum uyigum wie na waduane no eda onwa anwamo ne nya anwamo bia ne anwamo ne aso ejade anwagum chiwo ne de mu agum ma na anwamo ne bi dabi tete no maamefo no mo wa anwamo skills bia wo mu ya awrade de bifu bi hyehyemu ne ade a wankasa beko achi enti unim sa anwamo ne bi no an eno maame mbra ube register wi a Sunday ono maame aba na wabe no anwamo no de na anwamo a de no de udie de na anwamo no ebeye de no wa ubedi kan ewa kansie ni mu no wa anwamo no beye da che obia no ono maame kofia mu di table top fridge ena beko fufuro kura soko table top fridge de obedi first no de obeto so second no what the TV 32 inches ni bi ena ekofie ha obi say meko an bra na be kire wo bobra no maame mbra na be kire wo bobra na nyoma deda so ne de se ne boden TV 32 ne boden pa nti bra na fa anwa mosques ne bra beje fa ko no maame aja wanya hwea maame Mother's Day ya no ansa wodan yama no kama na ye fine de obeto so miensa ne so no what the rice cooker ena eko rice cooker ena ekofie enu ntisha ne so se nyame adom a Sunday ye be ya kwasi ade ye be ya awia donko kei na tuatua so na ehyehyɛ so ewa Ahenkan FM yanim ha ya enu nti kai na hye nso se eduru wono a wode entena hono mo ntena to so ana time ne nso ansa sabre ya wotibi nka ya be register so onim so obe ya be register na danu duru a wono maame aba na nioma deda so ewu nso anya mu chefa o pensembusa bia fa kwaya hodro betimi afa so a register no a ya na wa frɛ number 0554 171393 0554 171393 enioma ye de be no amo na ye bibia no yenya na ye de be ma wo ti unhia so de da de sen de hwan beba bibia wo hono set ya de be ye aduane nti 0554171393 wo frɛ no a na madika subom enso eyenkwa esanse sensukom de wa tumi kuntam sen se ekom de o enu nti nso de hunhia pa na so abusionim ade ba ko ne se enso bo no na onom na emu ntia eha nipadua no na enso emu ntenso edoso pa bebre enu nti na bekom miamia obitumi firi nkan no aba besian kokrokitua bi mu okohwe nso amanfo onom pa na otini so enye ono esanse onim de ewom onimo ho nipa ne betumi afam na otini so awreho enti nso de eye na so onom ano anom papa no ene de make am fam one opai eye rich drop natural mineral water onim o de to bag ne baako tigu fridge man nchele kakra anapa yibi nso gu abonten na enya de ti di ope no na wabobbo bia bon say yes
onum nsuo flavor no kura be fa hwenim no unsampa onum nipa nsuo rich drop natural mineral water woma tomobo aine soronko emfidie no sede womo hyehye no ene sede womo hwe se bibia mo beti abribio mani wo ho wa de tobinum tobi nanom yesi kaza tenten wo entoponko na rich drop natural mineral water ade ma apomden no enya woden ewo nsuo mu emfaso nipadua no nya firi nsuo mu no nini na wom de bi ahyehyem ebi wom ya wonom a ebua nipadua no pa enu nti ye kan nsuo ba ko moto pa wodan ni potema untumi nkan yi rich drop natural mineral water emfim kanena ne efe no rich eyes omo asem ena making enu nti mu amabie stores mu ba bie program bi aware ana dinto eye mu pensuo atom de besoma ohwo na monim atia eye rich drop natural mineral water roma uni dwumakuo ndi nsa wo so na mommoawo e wo dwumadi mu anopesa making se kohwe cars ni abobo ya to aso saa pienso ni gumusa piagumusa enam ne papa nti adepa ene edin dance nti pebito na nso nom ne din dance rich drop natural mineral water wo ma kira kwan e wa chem aboabo Peace Town enkroba takesie ba ko nso e wo kaso CP wadaro mafre 0241666508 wo stop wo baby ana wo hye kwana baby na penso ni bia from keke won bebe sisi a 0241666508 and 055553 250872 0555250872 rich drop natural mineral water near from rich eyes only mundigwa ose always rich always pure Abusia ma Ahenkan Kasiebo no eso Ahenkan FM Edemua Managing Director de Ghana Water Company Limited eye engineer Dr. Clifford Abraham edia tu dwaya wo kire mu semprempren ya kase Ghana Water Company Limited fo wamu na emu eja mo jejejeje wa maka ebi nso etititifia udro mu hwie nso tata di dware di tutu nkokọ ho ebi kura nya ahomiesa enso ne de man mprekonom ebi nso kura asa de man ponche ene nkraman nom ne saa di dware abo akwara bi wakohyehya wase a bedware na wo dware tata ebru na fu so hia do na ye de ban eye ka no wo buru agu ho nti wo se wo dware nsuo no buru nsuo no te se de oda kosko a ewo amikro ma tuntumre mu a mesra wa ya na watua na Dr. Clifford Abraham achira se wo mo Ghana Water Company Limited for omo sheda eni ebre potin bi obode kwaje o maka da bia wo mutumi kwa ekwaje o maka ekwaje omsika enu ti se hunu se ne Ghana Water Company Limited for ejijiji wo scare na chese ekwan so a no wo mo jeje na ode sansem we nyina da tudwa ewa bra won mu call Guinness Ghana na Guinness Ghana ho no ene ya si jai 6.7 Ghana CDC ezikano emu esopa billion Ghana CDC ena chese wo mo edeka eno no yase match no awieye wo muntu atakuntu asempo etu apondu eno nti owure chese makwaje o made na wo kirechire mu baba mu say Public Utilities Regulatory Commission PURC for womone Ghana Water Company Limited akabachirim enti aya wo be yusunsuo no abahu se obela basika na eba no enfri Ghana Water Company Limited for ho eye PRC for ana wamode saa ensunsu anso ne calculations ni nyina ba etu wamode ba na ato se eye wo omo Ghana Water for no bekwa akwajeje wo maka enu nti o se contract ya womone PURC for akọ ya enu nti ebrebia wo mutibi baje wo musika yentie engineer Dr. Clifford Abraham Ghana Water Company for no ye Guinness contract na ye ni PLC's for so contract na PLC dey ba ni say they are ewom say ye dey omubisa ye nsu a epese eton it nsu na epese eton no na ye sika sem so ne da ka ho e dey sika sem ka ho a then na omo dey ye tariff no ama omo a ye supply mu nsu no it no enye yen na ye ma industry players no ana say omo a omo yusu ye nsu no ye PLC for ma mu tariff it Guinness for one ba just omo ntia ntia ba asi a na say ye be discontinue ne ya for so omo say
metua it is odi eka na wo metua yen yeba na be disconnect o yen de yen ma any time frame every day bia no mobilization yeba na do odi eka na disconnect o nti de ba ni say Guinness odi eka as at May we have as at March ending odi eka 6 Nipa wuti ni nka ebusia wa managing director panipa ya wada Ghana Water Company Limited kuonu anu yensu ahudre yusu okrom anyina nkofo we ndada omabam esi wo musi engineer Dr. Clifford A. Brima ma yenwie kase no ewo obi man so me ko Nigeria na Nigeria nka Ghana nka obete region na state ba ko de Kaduna state na eni se abayo wonya finhia aduonum 20 years atwene papansa tredededededededa so numa ko ginamra asemdibia na court ode ne koye no na asem nyina ne se ne papa no hye ne kete se ode ne maware na no na bayo a wonya finhia aduonum 20 years se onte ase ohun bi sanda ento ode ne papa ko court ndi na asema ne court nkabima no na no na Fatima Aliyu a ye mranim ni a odi ne djuma ewo Islamic Court wo Kaduna State chechemu na o kire se wo hye obi kete se on ware no eno no ye bone eno no etiamra nanso eja tumi kire se meba fa we na ye nanso ntumi nhye ne se nipa na ma kire se fa no fo no na monne ne nkonko ware da bi o se no de etiamra pa na no eno mu chechema na otembo ni malam ayikedu Abdul Rahman kire se na abofra ne se ne papa Emane sa na o kire ne se bia fawe ya eno no wa mani buo pa wa mani buo na so o hye ne ketene na on te ase enti no ene wa so ne papa nsa edina kwa kogina asemdi bia se onhwe na asem no wo mu nka bi emfema no ntide ekoso ewo aware mu no tiemfantua hofo Nigeria Kaduna State eno no Yanko Facebook mfama mfadwe nchambra ba ku bi dam ha say Hayford de abaso ochia yen odi free tadi kwasimintim ene doctor owuso free akoto ene wo bon hu dawuru anapeya bon hu dawuru style bia bi anapeyi mami free Facebook we na me hwe se ebi edam ha say ya WhatsApp so we di abaso my good morning na wase Ghana no se ebeye yi a yehia de di kan yehia amanyofo asebe omodeda form ena de toso mienu amanyofo a wo mo wo aniswade hunu na enye de ehia ne so omdede bi na mayi ase ena party ase nya sa empadifo ni bi ne ehia ene ehia empanifo metimi akasa yie aboa yen eti ono so na dwen eno no Aaron Babako dia ono so di free enkran ede abano no ye ko ye producer no pay Kwame Asante aka Sir Charles ono so na die ko Facebook live and YouTube no pay die wa fa no ho pa ochen obi a watoka asma kuma ku 30 ama taxi drivers na all check RSA bi atai nyoya atade hye no sesani panepa Billyman technician on duty me din edikwaku anin kusi buadumene Efia